Minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria ni anyitanire na aini guthie kumiriria muini wa nyimbo cia muthungutho niwe Kamande wa Kioi uria utakoretwo akigua wega na uria ukomete thibitari-ini umwe mwena wa Nairobi. Ona kurugutire ndumiriri rekereirio igie murimu uria arwarite, aini ni monekete manyitanire na njira nene kumucerera thibitari-ini kuma aini a nyimbo cia kugoca oro undu umwe na muthungutho. Kamande wa Kioi uria wanaruta wira ta muborithi na ni mwana wa mugwanja hari family yao na mucii kwao ni Kabiti Murang'a akuinire nyimbo ta mami nikiwekire baba kana bani miau kapusi gakwa handu-ini ha nyimbo nyingi muno. Undu uria andu aingi matoi wa Kamande wa Kioi ni ati orire na mbeca ahetwo akarihe thukuru agithie kuiga wira atanaingirira ruhonge-ini rwa borithi gutari mundu wao wa family yake ui. Thutha mutheri biacara iria anjiriirie kihia na agicoka mucii kuria anjirie kuinagira andu makamuhe mbeca ni tondu amenyire guthaka gitari kirathi gia gatandatu. Aingirire uborithi hindi iria bandi ya borithi yacereire itura riao na makiona ena kiheo kia mwanya na niho onire wira kuria thutha wa mieri minini thutha ucio atwarirwo ruhonge-ini rwa ngui cia borithi Nyeri o ari bandi-ini ya borithi. Kuringana na Kamande wa Kioi ni ati riria acokire mucii ari na uniform ya borithi na mucinga, ithe ona uguo no ndiraigirire ciande na akiura na andu monaga tari mundu muru itura-ini. Thutha wa guikara miaka 7 ari muborithi, Showe agikuona niho amenyire ati ni atigite kirumi kuri wira wa uborithi ni gukorwo hindi ya mau borithi moragire ciana ciake 5 na niho arakarire muno na akira ciana iria ciatigarite citikanaingire kana kwenda wira wa borithi. Ni ruo ruria matumire igue kurumirira ndeto ino agitiga wira wa uborithi na agithie Nairobi kwanjia wira wa matatu. Ruru ni ruo rugano runini rwa Kamande wa Kioi oro tugithiaga na mbere kumuhoera hone na ihenya. Muini Regina Anga niwe andikite o thutha wa kumucerera mari na muini Sibisa: Kamande wa Kioi, I can see you are progressing well, get well soon. Nake Sam Spata akauga uu: Kamande wa Kioi, you have done it before and you will do it again. We are praying for a quick recovery, good health and vigor. Twakwendithiria kuhona kwa na ihenya njamba ya Gikuyu. Nake Shukura ya Nairobi kana Dennis Njuguna akauga uu: Woye Kamande wa Kioi akoretwo atakuigwa mwiri wega no tabarira ya kumurika mathaga maitu ni tuhotete kumurika na tukamuhoera kuhona kwa na ihenya. Kiugo kimwe tu kuri Kamande wa Kioi ni quick recovery our dad. CS Moses Kuria akandika rurenda-ini rwake rwa Facebook: I passed by Guru Nanak Hospital to convey my message of quick recovery to my long-time friend and legendary Kikuyu musician Kamande wa Kioi. I was joined by several other Mount Kenya artists from the music industry. Get well soon rafiki. Mwena-ini wake Kamande wa Kioi riu oritie andu mamuhoere Ngai amuhonie tondu ndakoretwo akigua wega na agacokeria ngatho aria othe maroka kumucerera. Kuma guku gwa Trending News TV Kenya, tugakimwendithiria Kamande wa Kioi kuhona kwa na ihenya.
ukaye shia mwanzo ndio jiwena haya tuendelee ukatoka Gikoya kama kutoka Gikoya Kodie tomato, paisa na maya, kodie tomato, paisa.